candidate. Sekarang kita topang orang boleh candidate macam, it's written already. Ada candidate. Asal, mana bang ini dia? Por bangkan aja pada mula, pada isi bang itu manifesto lah, upaya apa? Ini cipta ini bang ini lo. APHLC, the party itself, will work for the interest of the Hills Tract people. It's very clear. APHLC party keparjam. Then, the party itself clearly stand for the APHLC this campaign. Ade autonomous state lah, paragraph 20 yung siya ade ulotan dari lagi general states of development di masa. As mentioned clearly in paragraph 20. It is written there in 6 rules of the Constitution of India, paragraph 20. It clearly mentioned that Karbi Anglong and Dima South MCA is a tribal area. Ini dong. Ini dia lapo bang bodio. Lapo bang bodi. Lapo lang lain nanti. Day, lain day. Safeguard yang anti masa. Backside. The promise note. Based on the promise note. Table of contents. First, APHLC symbol. APHLC symbol. This is Caesar. This is for working, not only speaking now, not only enlightenment. We have done enlightenment with torch, with light. Now people are enlightened. We will still do enlightenment, but now we have to work. We promised that we will cut out the names of illegal non-tribal people from the voter list and from land pata. So we need Caesar now to cut them. So we have taken Caesar. Caesar, itum kapathe ang akang ke torch pen claim lo, non ke akang se claim nang po. Lasi Election Commission of India pen itum pan la KCC nang pidan lo. Illegal la ke men kang than kang tipya pan. La pen voter list pen amen kang tipya pan. La pen odong pul ta kang tip pet dia pan. Si itom pan KCC nang pila. Or sabang ke Mamor chutang lo, itum ningkan proxy and lo. We have used torch for 7 years now. Ami torch to hat bosor lo. Battery hat nai etya mamor kaise. Hey karone, ami jibilaka useless candidate. GSP hokalo ami didilu. Then logor battery nai. Mamor kwa. Ami এতিয়া কেচিৰে এই তেওঁলোকৰ সিম্বল আমি কাটিম আৰু ইলিগেল এনক্ৰোচাৰ সকলক ইলিগেল নন ট্ৰাইবেল যিবিলাক ইয়াত আছে সেই তেওঁলোকৰ নাম ভোটাৰ লিষ্টৰ পৰা কাটা হ'ব এই কেচি লৈ পেলাই আৰু আমাৰ তেওঁলোকৰ ইলিগেলি যিটো মাটি অকুপাই কৰিছে encroach কৰিছে পাতা লৈছে illegally বিআইনী মতেল
পাতা লৈছে তেওঁলোকৰ নামটো সব এই নাপিতেৰে আমি সব কাটি দিম এইটো আৰু লগতে আমাৰ কি কৰিব লাগে ইয়াত ইন্ট্ৰোডাকশন আছে আৰু ইয়াত টেলিফোন এটো টেন নাথাকিলে বৰ দিগদাৰ আমাৰ মানুহ কাৰ্বি আংলঙত ষ্টেণ্ড ব্যৱহাৰ নকৰে কাৰণ আমি মাত্ৰ কথাহে কৈ থাকো সেইকাৰণে ইয়াত কৈ থাকে কামটো নকৰে কাগজ দেখুৱাবলৈ নাই সেইকাৰণে আমাৰ দিগদাৰ হয় কিন্তু আমিতো APHRC টো ষ্টেণ্ডো লাগে কাৰণ আমি কাগজ পত্ৰ সব দেখুৱাব লাগে সঁচা কথাই ক'ব লাগে সেইকাৰণে ইলেকশ্যন মেনিফেষ্টো APHRC for the general election 2024 মই মেইন পইণ্ট বিলাকহে পঢ়িম এইটো Save 244A. Number 1. Number 2, opposition to dilution of 6th schedule. 6th schedule power nosto korise. Hebilak ami ako restore korim. Revamping of education quality. Education school. Ajikali LP school gawat sob bondho kora hoise. A BJP আৰু কংগ্ৰেছ সকলে আমি এই স্কুল আকৌ খুলিম মাষ্টৰ যিবিলাকে স্কুলত যায় স্কুল এটেন্ড কৰে তেওঁলোককহে মাত্ৰ মাষ্টৰ কাম দিম আৰু এলপি স্কুলত সব এলপি স্কুলত আমি এমই স্কুল গঠন কৰিম আৰু combat border encroachment border mati onno state ba district or pora noloboloi ami kaam korim encroachment to ketiao border hobo nidiu tackling unemployment tor karone amar young men sokole youth sokole Chennai, Kerala, Andhra Pradesh, Bangalore, Aru, Maharashtra, Delhi, Loi, Gusi Goise. Bohote Morise, dead Budio Anibo Paranai. Bohote wife and husband separate Hoigol. Amar tribal Hokolor society nosto koriboloi. A BJP, Aru Congress Hokole Koriase. তেওঁলোকে কৰিছে তেওঁলোকে ভাবিছে প্ল্যান কৰিছে আমাৰ ট্ৰাইবেল সকলে ইয়াত থাকিব নালাগে অন্য ঠাইত পঠাব লাগে আৰু অন্য ঠাইৰ পৰা মানুহবিলাক ইয়াত আহি বহাব লাগে বুলি একতা বুলি কয় এক ৰাষ্ট্ৰ বুলি কয় সেইটো কামত সেইটো বুদ্ধিৰে তেওঁলোকে উইথ হিডেন এজেন্ডা আমাৰ ট্ৰাইব Dimasa, Karbi, Kuki, Rengmanaga, Sok among Nosta Boro, Dimasa Hokolo, Garo Khasi Hokolo, Nostokor Bole, a hidden agenda plan, a Korea, Hejami Bontokorim, Aruyat employment team, Soboke, Amiyat livelihood earned Koriboloi, Hubita, Jilake, Ami APHRC Korim. Addressing economic inequality. ইয়াত যিবিলাক EMC MLA সকলে তাৰ ৰিলেটিভ সকলেহে মাত্ৰ টকা পায় আৰু তেওঁলোকে বেছি ধনী একেবাৰে ধনী তেওঁলোকৰ লাজো নাই ইমান দুখীয়া মানুহসকলৰ মাজত তেওঁলোকে দামী গাড়ী চলায় লাজো নাই আৰু তেওঁ ইমান দুখীয়া মানুহ সকলৰ মাজত যি মানুহবিলাকে 90% মাত প্লাষ্টাৰ ঘৰ থাকে ভিজা মজিয়া লৰা ছোৱালী বিলাক শুবলৈ দিবলগীয়া হয় এইটো ওপৰতে তেওঁলোকে CMA আৰু চিফ মিনিষ্টাৰে হেলিকপ্টাৰ লৈ পেলাই ফুৰে লাজ নাই তেওঁলোকৰ
আমি হেইটো বন্ধ কৰিম এই ইনইকুৱালিটি অফ ইকনমিক পাৱাৰটো আৰু প্ৰমোটিং লোকেল বিজনেছ অপৰচুনিটিজ আমাৰ ইয়াত সব দেখিব যিমান ফাৰ্মেসি আছে আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহ এটাও নাই নন ট্ৰাইবেল সকলৰ কৰবাৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াত ফাৰ্মেসি আমাৰ বলে আমাৰ স্বাস্থ্যটো ভাল কৰিবলৈ বলে তেওঁলোকে আউটডেটেড এক্সপায়াৰ্ড মেডিচিন বিলাক বিক্ৰী কৰে হেইটো বন্ধ কৰিম সেই কাৰণে আমি ডিমা হাছাও ফাৰ্মেসি স্কুল তাত খুলিম আৰু ওয়েস্ট বেংগল ওয়েস্ট কাৰ্বি আংলঙত আমি ফাৰ্মেসি স্কুল খুলিম আৰু ইয়াত ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙতো ফাৰ্মেসি স্কুল খুলিম আৰু ডিমা হাছাওত আমি মেডিকেল কলেজ আৰু ইউনিভাৰ্চিটি তাত খুলিবলৈ আমি কাম কৰিম আৰু ওয়েস্ট কাৰ্বি আংলঙতো ইউনিভাৰ্চিটি আৰু মেডিকেল কলেজ খুলিবলৈ আমি কাম কৰিম আৰু মানুহবিলাকক যিবিলাক we will those indigenous youths will receive training in hardware and shopkeeping coupled with financial assistance rupees 10 lakhs loans at a mere 2% interest ami hetu dia hobo aru ensuring timely salary payment aji kali manu bilak monthly salary dormoha napai teacher hokole ketiaba ek bosoror napai ek bosoror besikoi teneka telenge dormoha napai aji kali bule 6 mahote bar dia hoy heitu nohobo ami protek mahote dia hobo salary heitu ami kam korim mitigating economic migration heitu economic migration heitu to already koa hoise iar pora gusi jay aru manu bilak iat ako bahiror pora ahi pelai business koriboloi ahi boli pelai iate temleke thaki jay hei karone amar population to amar tribal hokolok marginalize kora hoise heitu ami bondho korim eradicating nepotism cronyism eto dekhise je CMEM MLA minister MP hokolor relatives bilakok he matro sakoriu dia hoy aru soboke sakori diboloi teloke 5 lakh 10 lakh payment koribologia hoy EMCM minister MP hokolok heitu ami bondho korim keteo sakori dia toka loboloi ami nidiu ending one-man show in Karbi Anglong. Yat one-man show matro ejon order mote sole dictator nisina. Kintu he dictator to aku teu nijor hokti nohoy aku. Eitu dispuror pora tar kuwa hoy. Dispur jit koi amar chief minister Himanta Biswa Sharma jit koi eitu yat kam kora hoy. এই কারণে এই সিস্টেমটো আমি বন্ধ কৰিম বন্ধ কৰিবলৈ এটো বন্ধ কৰিবলৈ ৰিজনাল পাৰ্টি হে পাৱাৰ আহিবই লাগিব নহলে নেশনাল পাৰ্টি বুলি কলে CPML হক বা কংগ্ৰেছ হক বিজেপি হক AAP হক তেওঁলোকৰ হেই নিজৰ হাই কমান্ডৰ কথা মতে চলাবলগীয়া হয় আমাৰ ৰিজনাল হলে আমাৰ হাই কমান্ডটো ইয়াত ডিপুটে থাকিব আমাৰ হাফলং মতে থাকিব আৰু স্টপিং ইনফ্লাক্স এটো কোৱা হৈছে বহুত মানুহ ইয়াত ঘুমাইছে NRC নাম নথকা 1,60,000 ইয়াত আছে বুলি কৈছে আমি পাৱাৰ আহিলে তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা সব ডিপোৰ্ট কৰা হ'ব আৰু ইয়াত ইনফ্লাক্স আৰু হ'ব নিদিম prioritizing payment to indigenous population ইয়াত কন্ট্রাক্ট কৰিলেও কন্ট্রাক্ট ললেও তেওঁলোকে পেমেন্ট নাপায় মাত্ৰ ডাঙৰ কন্ট্রাক্টৰ যিবিলাকে গুৱাহাটীৰ পৰা আহে দিল্লীৰ পৰা আহে নগাঁৱৰ পৰা অন্য ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহে তেওঁলোককে ইয়াত কাছাৰৰ পৰা আহে তেওঁলোককে পেমেন্ট দিয়া হয় আমাৰ লোকেল ট্ৰাইবেল সকলক পেমেন্ট নিদিয়ে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া অসমীয়া সকলো ইয়াত পেমেন্ট নাপায় কন্ট্রাক্ট ললেও সেইটো আমি বন্ধ কৰিম
আমি এই লোকেল সকলকে আগতে পেমেন্ট কৰিম কন্ট্রাক্ট কৰিলে আৰু ফাইনেন্সিয়াল সাপোর্ট টু ইন্ডিজিনাস উইমেন সকলক ইয়াত আমি মই পঢ়ি দিম যে we will provide financial support and resources to indigenous women self-help groups, empowering them to become agents of change and progress. Women self-help groups will be provided with an economic package, including interest-free loans of up to rupees 1 lakh. BJP ho gale 10,000 to pocket money hai to ajikali to etku kaam nai hela matro edo manu bilakok police koran murkho koribole he korise emerging of primary schools ME schools mato koise ME school no thoka karone manu bilak পঢ়িব লৰা ছোৱালী বিলাক গাঁৱত পঢ়িব নোৱাৰা হৈছে এই কাৰণে য'ত এলপি স্কুল আছে আমি য'ত এলপি স্কুল আমি বনাম তাতে বা বনাম বা আছে তাতে এমই স্কুল থাকিব আৰু এমই স্কুল 5টা মান এমই স্কুল মাজতে এতিয়া হাই স্কুলটো থাকিবই লাগিব higher education already কৈছে we will establish general college law college commerce college and engineering college in West Karbi Anglong and Dima Hasao. East Karbi Anglong to already ase ami West Karbi Anglong aru Dima Hasao itu kora hobo. Promotion of vocational institutes as we navigate through the complexities of the 21st century. It is imperative that we adapt to the evolving needs of our society. Therefore, we propose the establishment of a state-of-the-art vocational training centers in our community. These centers will serve as a hub of innovation and excellence, offering a diverse range of vocational programs tailored to the needs of our youth, from coding and digital marketing to carpentry and culinary arts. This center will provide individuals with the skills and knowledge necessary to thrive in today's highly technology-driven world. To meet these needs, vocational and professional institutes will be established in both Dima Hasao and Karbi Anglong and West Karbi Anglong districts, catering to the diverse skills development needs of our youth. Support for farmers. Ami janu amar desh jodi rakhibo lage, prosper hobo lage, manuhok jodi protection dibo lage, tetihole ami kheti koriboi lagibo. We must do cultivation to protect our land and our race. So, ami ji hokola kheti kaam kore teolokok support dia hobo. We will provide comprehensive support to farmers, including access to credit, technology, and markets to enhance agricultural productivity and ensure their economic well-being. Indigenous farmers will have access to loans of up to rupees 5 lakhs and a minimum 1% interest rate, ensuring that they can thrive and prosper. Kheti koriboloi manubilak jibilak ichha ase teolokok 5 lakh toka di interest to 1% diwa hobo. Kheti koribo laibo ami nije lokok di pelai nokoribo. Cultivation of vacant land hetu ami etu eta important ami APHLC notun koi chinta korisu. All vacant land in the valleys and plains will be identified and fully cultivated,
maximizing agricultural output and food security. Hokole khaboloi bhat to thakiboi le prothom kotha. Okol toka hole nohobo bhat thakibo laibo. We aspire to transform Phonglangso Valley. Phonglangso jitu koi Koliani buli koi thake Koliani river. Phonglangso Valley, Langlokso Valley, Umpanai Valley, Jinam Valley, and Maibang Valley into vibrant agriculture hubs that contribute significantly to food security, economic growth, and sustainable development in our region. Maibang, the history of Maibang. Mai means rice, Bang means kolo. That means dhan kheti khub hoy boli. Kintu ajikali apunaloge gole dekhibo tar dhan kheti nai ami hei karone Dima Hasao karone ami dhan kheti borhaboloi Maibang Valley tu aru onno valley tu ami kheti koriboloi etu subidha kori dim aru land development korim aru forest protection and conservation. Forest to ami protection korim. Proitek village ihat ami likha nai. Kintu proitek village grazing ground aru reserve forest thakiboi laibo. Proitek village. Meghalaya jeneke korise khasi hokole proitek village forest reserve ase. Village grazing ground ase. Meghalaya khasi hokolor system. Agor dinot amar Karbi hokolu teneka asil. Dima Hasao hokolu teneka asil. Kintu ami hetu pahori gol. Etia ami ako revive korim. Strengthening customary laws. Customary laws mote ami bisar kidar ami gaon koriboloi gaon koriboloi ami aru etu ako revive korim. Aru we will strengthen customary laws to uphold the rights and traditions of tribal people and indigenous people residing in Dima Hasao and Karbi Anglong and West Karbi Anglong. Issuance of land pata. Land pata will be issued to all tribal and indigenous populations free of cost, ensuring secure land tenure and livelihoods. Now, ami yat Khilonjia Okhomia hokolok Adivasi hokoloko ami land pata jibilake 1938 agot ahisil teologok tu dia hobo etu ain mote etu 6 schedule jit koi reservation of seats for women. We commit to reserve 10 seats for women in the 2027 Karbi Anglong Autonomous Council election, promoting gender equality and representation in governance. Maiki hokolok, mohila hokolok, amar administration office kam koriboloi, service koriboloi ami subidha equal homan subidha ami dim. As we embark on this journey towards a brighter future, we seek your unwavering support and solidarity. Together, let us strive to build a prosperous, inclusive, and harmonious society where every individual can realize their full potential, ensuring representation. We will take action for fair representation in government by advocating for at least one Lok Sabha member constituency and more than 3 legislative assembly seats dedicated to Dima Hasao or North Kachar Hills, thereby empowering the voice of the region in national and state level election making progresses. We shall also demand and
get it done, the boundary of MLA constituency, which is very badly done in West Carbon Anglong. We have demanded that the boundaries should be the road, the PWD, the main road leading from Baithalangso to Khanduli. That should be the boundary. We should not look only at the population. Now, Rongkhan constituency is not even one block development area, whereas in Amri constituency, the Amri constituency is, we demanded, according to our demand, it is given, but the area covered is from Nelly, near Nelly, up to Jirikendeng. This is not, it is an unwieldy constituency. So, not only that, several constituency, what the Delimitation Commission has done is to give benefit, more opportunity, more power to non-tribal people, to make them elected in the election. That is what they are trying to do. And now they have removed the word autonomous from the 6th Difu SD reserve constituency also. We will take action to restore the name of the Difu constituency as autonomous district constituency. Thank you.